Padbabit habang apet ya kani kaski ngam jupoy mudon lani ban perkhat makomne kan dialong apo kamau kan ro constituency kajengwan jong pi ya kani kaski kan pen kinyo pat pendo tia pendo dam yaki kato kan nengot kibilakon ya kani election nam disi Padbabit aku arwan penito ilade makarteng ka jonga kani samla kraw perkhat development song makasnong ka jonga kani na pok hamau Ot, kada ito way usam lang na kanina dong katan. Upapan niya katikat, banyak kon, ya ka election ng DC na kanina constituency. Henry, ublay utip hamha. Mga pendam niya lang kaching doy. Ngawang ko blay try kenrat, to ay kanlong katkum kamon kachong me. Lalakan niya kamday kamon kachong me, ay bor yang abangan pidang niya kamon kachong me. Ngayang hangin na marka bor, kamo blay try kenrat, vlog penkop ha. Ba't ngarungong, abang amsyam na yo tiket, Himot kimdan simo kiblawan ban pensay ya. Banwan nakajing hakarukom ban ay chimot. Banong bakraw pihapan ni konbet ya kanila eleksyon ng MDC. Kidon kibong bakraw. Don kibong bakraw. Kaparti BBP kamday nakabanta chongpi. Ngajuba mikingong lalabiong bakaparti BBP kamday ng tachonga. Manganday nakabanta kaparti BBP. Patpay pabayet kidon ru kibong. Papihapan lang uwa maliw MDC, panyoban syakli, yakari baka jay penriw. Henry kapapagkat pampatpay katakapor, kamot panginsyong no haying, pansangyan pansyakli, yakari baka jay penriw. Unok sa barunong muna upabhatam, panubadyanay tam, day u doktor batskam merbo. Kahit mapiyaw ni orang ba? Kahit mapiyaw ni orang ba? Kano kasanyang ubanay, paulano sa kali kajad penriw, sa kaimlang kasalang, sa kasensyar kakadar, umuriw simet, wala umlong u MLA u MDC. Ngawang yaki, lalaw Dr. Batsham mula panlong usinyang ubanay, sa kaimlang kasalang, pat sa kasensyar kakadar, ngaro nga niban la panlong usinyang ubanay, sa kamawgraw constituency. Patpay babayin, ngajuang borbor, pangawan siya kanikapartay, omtang kumulambot ulambyang, ngawan haringkat kasap kapong, ngan numlet pai kung ulambot ulambyang, ngan let pai haringkat kiay kibang ngapet ka, nakasap kapong, kapabulay ulapen ko para. Kabang inibanlong, kabang iniban buak mat kalong, pangin syakri hok, yaka mau keraw constituency, yaka dong katan, kabladon kam sisay kiriw start kiriw syampang, pan syakri, yaka riba kajat penriw. Padbabit, kumong, menta, kipat ba na kiway constituency, kipai kmat sa constituency jonga bat jongpi. Ngay ngo yung blay try kanrat ublay hangay kasap kapong. Ubala jet ya nga. Ngayo ya kalat bali ay jengkren sa mauring kneng sa nongkrem sa melim. Pagipat ba kiyaro ya kaman mau kon raw constituency na marka jingstat ka jongpi iway. Padbabayit hagan ni MP election baladap ladon kiri orang ba kibong. Bombong iba ardan dalit sa makuraw surabay do ruti sikali pilajog ka eleksyon. Haray babayit katakam day kajing sisya don ro kibaong kumong iba dosay lari kikuha pa niya kon eleksyon let sa makuraw bat hit yung padba kumutitong. Babayit kanikam day kajing sisya kipadba jong kamakuraw constituency ro kidon kibaong mao pinlet siya ki pisok pan pinpiit yaki namar makipat don nakajing nang kajing stat. Ngajuong, kipait ba ajo kamo karo constituency, lari kidang duna kajing stat, kim duna kajing syampang, hagalenti banwad ya kajing stat, ngim day bando ya kajing syampang. Kinagi boong, mapinlet sa mo karo constituency, kano kabot pila banyo, kaparti kabodok, syuki room don, kasya kadot room don, kamo karo constituency kum lajuna mlajukhot, ka constituency kabakacet pisatam, kano kabot pila banyo na mau karo constituency. Kini kipait ba, kibla artatin ya kamau karo constituency, menta kila shenran, panpet ya kamau karo constituency, namar, hadin jong kata kajing ong kajongki, kamau karo constituency kalai, hadu arpuar hajar buat haka MP election kabalada. Pat babayet kani kalong kanam berkeburom ya kadong ya katan, pat hang nila pensaki, baka mau karo constituency, kadon ya kibriw, kiba syampang, panjit ya kinong mikmat kiba start, kiba syampang. Pat babayit, kung mangilay arpuar hajar bud, kanom day bankut tang hangta. Ijuong nakapor sa kapor, iujor nakapor sa kapor,
Pangimyo ikinoyalam kibas kam konong rem lani kinoyalam kibayayne. Tungin kili yaladi hakanitasmi. Ladang ngilong nayam kinong kersan kibas kam konong rem bat kibayayne. Kapangamot panong kalong. Baladang inim long kinong kersan kibas kam konong rem bat kibayayne. Nginom laban yo ikinoyalam kibas kam konong rem bat kibayayne. Kasyong hanga bat happy pagbabi. Yo piong tu samla bat haunang banangang. Lain mabisa yo do bat bisa adalah kejong kikmat. Kan nungot kipoy wer kipoy hap kidoyong kidok penat kibayo pan syong hapok dukan. Bat kan nungot kitray muluk kihapan syong habar dukan. Kan nungot kipoy wer kipoy hap kibayo pan riat tengen hapok dukan. Habat her uslap upria. Bat kan nungot kitray muluk kibahapan syuker dekat terpar. Habat her uslap upria. Ban babit kali-kali kajing tambor. Jaka kai kapatay ukun kasih kara. Kata kayaw kapagkantang kayaw kababat ya kariti kadastor. Nijuod nakapor siya kapor. Kipay ba nong song nijuod ban nijuang. Bakiyo palat kamarbam kamarbi hakajala kajoki. Handray kamnom day ban sukot na kajing ujor. Ngiday ruban kaligay ka daw. Nanay nuksa yapi. Kamarbam kamardi siya kajala kajoki barbor kapoy ni kongswa anong ba kuhati. Nakuhati kin sa wanra sa silong. Nakuhati sa silong kaday tang 6 kilometer. Henry, kami seram kim don ya railway station ki don tang po Bayrabi kabadang Changay na po nong ba Aizol. Hamanipur ki don ya railway station Hajirebam kabadang Changay na nong ba Ilfal. Kaya kabagamot pan ong galong ba. Na po Guwahati siya po Megalia ni Silong kanitang 6 kilometer. Na Guwahati sa Mizoram kanitang South pa 9 kilometer. Na Guwahati sa Manipur kanitang South pa 4 kilometer. Henry kamarbam kamardi kadang ram makakajala jong aba joki. Malay, kaya ka daw. Nama kajing don jong kini ki jagalum khajana jo kidus council bafer ki jagalum khajana pian bat habawan kinong khai habadon ngatrai bidang ya kini baro kini singi ki banai ki beladap badon ki balum ki khajana pian bat habalum ki khajana pian kinong khai ki hapan siu ya khajana bat ban penmi ya to khajana ki ban penkiu ya kamarbam kamardi ka hadu ban siu ya kamarbam kamardi dai mga ban mapipat mapit kata kalong kajing sisa Don Gibril mentah Policy Council na Policy Council. Kia tu khala sarong gombolong utunong risiar ubah sarong ubong bahajalam ni kalya kasem siar kabas kamtam gadai kejonga. Henry siteng mi siteng sinya uwan ukso upatar lingkot lingkai gitu siar. Gomju kajya kajala kajong ipai babi. Kiko piyong bagadon banyadaya kakendo kasyam. Let mapisa po bordar. Lagi ka kumpertay menta. Lagi mduminyo apor balik iban pwede ki video. Ito ilong kimi bajaw mat badibong. Bagat hang kadai kajaka kajonga kapay imay ipay la ay sobhay nga panrap panriang Henry ngamdon show ko hok panrap hala kajong kajaka kapla ay sobhay imay ipa na malakali lakni no yakada kajala asam